Kadom don malitum. Welcome to Teron by YouTube channel. Bini nang itu mana? A video nang wan pikir ini tumarong. Mat is CHIPHONG SAJIR Diphu. Al than rongker. A video sih bini nang itu mana wan pikir. Kadang su a video kilang lang pijut back to. Lapen di video si fast kilang lang mati ni channel fast si kilang lang terus subscribe ini dulu. Lapen like, share. Kita video lang pangkat tapi la video lang dia tentang lit merong handong ke sana bentuk lang di lit merong handong ke amai kulo lang di ke lang di tim ke kan Argentina tapi soal di dalam lit merong than karkle Nilitum dak CHIPHONG SAJIR than rongker karkle pining abang ke nilitum ruptalin karcu kejusi ang denglo lasi nilitum non CHIPHONG SAJIR than rongker karkle ke nilitum asing kanwang sita me matani kanwang sita arkoy tarik fosi nilitum arti ponibe lasi nilitum non ta sidang kon bomlo lasi nilitum CHIPHONG SAJIR than rongker karkle ke hempu mukrang rasinja apen deopania than apen long kiri apen dikuat than lahai nilitum kanwang kita me lasi nilitum objek kodok lasi kini la ruptalin karcho kita juksiang deng kadok avir phan sita me choklem me chodam me lokachali pen jenglok choklem chodam asam tin sita me nilitum alang litum phan kan siang bong ring dok ring ni choklem chodam maju maya pun jam phansi nilitum non sik dang pon ibom lo lapen ruptalin karcho ta kajut siang deng lo si nili non atap prang abang ke lan si nili lam thani chalo kadom Dom rensing teron puhla bahan lo hokpet ke lamang ke non kai bom ke rensing rong hang lo rensing teron lo alang lebih pu sing teron sao ke aku ke inti tahu apa itu tahu lo dom ke bang bang lo lang pilihan buhan itu lok kapan bang orang ni problem nak ya
hai Rakro Diphu Municipal Board Chairman alang lihin pensi hem tua tatai pangpu pon Kansi Filipini rongker ay po generator mo rongker karkle rongker ay zooming katong ipunta kaya lo apa sini tak CHIPHONG SAJIR development committee angin kajian rakyat semua catai pangku so asal no tempo jadi mencoba lakukan ini itu lah tapi mungkin lagi atau saya tak kerap itu dulu itu belok atau kali itu nanti jangkau rongker apang long lang di pan lo kilang kebangi pandak guys made dak state long tuniri kilo lapen adun tu ta oh so tante alangli hello so ton terong sa em dak rongker komisi long advisor at hello adun tu litum CHIPHONG SAJIR par kasi honai litum asal gamura ke hai tiram teron ke hai angge ke bang phang tuning lo karbi open karbi kan so lain-lain itu masih honai CHIPHONG SAJIR asal ki hai lo adun tu arang ni phanda chang ipo Dolcing teron presiden kakak lang di phanda dak state made dai long lang phang tunai lo so alang phanda po pen ka choi phan so alang ni hello Dolcing teron presiden kakak adun tu gitum lata alhi tarpo ta diben timong tilong riat itum kasing honai abang itum kar bang long pen ka prek ekdom di art mane atupi ki tek nai abang lo lang ni ta dak ke bang pan sunai lo so lang ni hello di bensin mo ngalang yan lo adun tu profession teron Didi sir alang di daktar kawai phan tunir lo Robinson teron itu aprang ex presiden alang li kam jam nangki phan tun abang lo alang li phan ta pen katui phan pasini lo adun tu Rudro Sharma Secretary Chief Mandir alang ni lo alang ni tadak pen katui pan patini lo oh alang ni lo Rudro Sharma Secretary Chief Mandir oh lang si alhi kita mana dak ini tolong agami baju simaro hampi orang kita tolong dulu tapi dah kita boleh pakai itu mana ada itu boleh pakai sampai ini tolong
alam alangli ini jum komiti apa batin ini sifat panutan pada